By your stripe, she is healed. Ngamanxeba akho Jesu uyasila. Ngamanxeba uyasila. Uyasila Nkosi. Dabelelani phansi. Ngamanxeba kaJesu uyasila. Ngamanxeba uyasila. Ngamanxeba uyasila. Uyasila Nkosi. By your stripe she is healed. By your stripes she is healed. By your stripes she is healed. She is healed. Oh Lord. Mawuhlabela usithena ngamanxeba kaJesu she is healed. Ubala manje ke usubala noma ngubani. Wena mawukhulekela lwa uNkulunkulu khangela zakho elihlupho. Hallelujah. Masithi she is healed. So owakho la she is healed. So lawe you are healed. Hallelujah. Kuthiwa more to others, less to ourselves. More kwabanye. Nika abanye more than yourself. Ungalulu ngahle bona bahle. Amen. By your stripes, Lord, she is healed. By your stripes, she is healed. By your stripes, she is healed. She is healed. Oh Lord, ngamanxeba uyasila. Ngamanxeba uyasila. Ngamanxeba uyasila. Uyasila Nkosi. Ngamanxeba uyasila. Ngamanxeba uyasila. Ngamanxeba uyasila. Uyasila Nkosi. Kozwa ngenxa yokona kwethu ukuhlutshwa kwakhe kwasilethela ukuthula njalo sasindiswa ngamanxeba akhe. In the mighty name of Jesus Christ, in the blood of Jesus, stretch your hands towards heaven and release the healing. Phakamisela isandla sakho sokudla. The hand of God is power. The right hand of God is power. Yonke lipower eliphakamisile sithumela kwabagulayo. Okuqala kunamafana. In the name of Jesus Christ, Father, forgive her sins. Forgive her sins, the sins of her forefathers. Mxolele izono zakhe, izono zabokhokho bakhe. In the name of Jesus Christ, ichurch iyakhuleka nkulunkulu. Sivumelene njengoba uchilo Jehova wathi mali sivumelana litouch into eyodwa ngizoyenza. Siyavumelana nkulunkulu sisethula ukuphola ukusila emzimbeni kanamafana. In the name of Jesus Christ, in the blood of Jesus Christ, we send fire of the Holy Ghost. We send fire of the Holy Ghost. We send fire of the Holy Ghost in her lungs, her lungs, her lungs, her liver, her chest, her chest, her chest. Fire of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Fire, you Satan. Fire, you spirit of death. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in the name of Jesus. Leave her, leave her, leave her, leave her. Fire in the name of Jesus Christ. Holy Ghost, say fire. 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 In the mighty name of Jesus Christ. Dear Jesus, Father, we command the healing power right now. From the crown of her head to the soles of her feet. Be healed in Jesus' name. Namafan. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. In the name of Jesus, in the blood of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ, in the blood of Jesus. Be healed in the name of Jesus Christ.
Be healed in the name of Jesus Christ. Be delivered in the name of Jesus Christ. Let there be healing in your bones, in your blood, in your bones, in your blood, in your blood, in your blood. Be healed in the name of Jesus Christ. By the stripes of Jesus Christ, you are healed. You are healed. You are healed. You are healed. We lay the cross of Jesus upon you in Jesus' name. Be healed. You will live. You will not die. You will live. You will not die. In the name of Jesus Christ. Right now, we soak you in the blood of Jesus. From the crown of your head to the soles of your feet. Be soaked in the precious blood of Jesus Christ. Receive the resurrection power in Jesus' name. Amen. Father, we thank you. Lord Jesus, we thank you as we pray for our neighbor. You said we must pray for our neighbors. We pray, oh God, for all of them that are not well. Release the healing power. Healing power. Healing power. Healing power. Healing power. Healing power. Say power. Healing power. 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 Power that raised Lazarus from the dead. Lazarus, why is he feeling? That power is the power you are saying. Hallelujah. Amen. In Jesus' mighty name. Thank you for praying. Siyabonga ukuthi sikhuleke nini bazalwane. Into efuna ukuthi likhumbuzene ukuthi lapha kwakho la kunzima. Powerful. Hallelujah. Lapha kwakho ku powerful. Mawusithi emuntwini be healed iko kwenzakalayo. Abezulwini bamile sobalindile ingilosi zinje kama. Zithwele inkalakatha zamasoti. Zilindele thini ukuthi sikhulume. Asoze simove singakhulumanga. Masithi be healed eze healing ziyadinga. Lithe ubani unamafana. Okay. Ziyamazi phela sisihambile. Okay, kuyini wrong? I-cancer cut. Kuyini? Cut. Ziyakhatha ngesodi yona leyana. Hallelujah. Amen. Praise God. Yikho sokwenzakile. In Jesus' name. Amen. Glory to God. Mtshela ugogo ukuthi alethe ubufakazi bakhe kuJesu sesilile. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Thank you, Lord. John chapter 9. Singene ezwini likaNkulunkulu simbonga uJehova. Sinxusa uJohane, John chapter 9, uJohane 9. John the Baptist. Hallelujah. Istory sisaziyo kakhulu. Asokuthi into entsha. But uNkulunkulu uzokhuluma lathi esifundisa. The title of our message namhlanje is the will of God. The will of God. Intando kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu. The will of God. Hallelujah. Prepare your heart, lungisa inhliziyo yakho. Prepare your heart, lungisa inhliziyo yakho. Say, Lord Jesus. Lord Jesus. Othi Nkosi Jesu. Nkosi Jesu. Enter my heart. Enter my heart. Ngena enhlizweni yami. Ngena enhlizweni yami. Ngena enhlizweni yami. Ngena enhlizweni yami. Lord Jesus. Lord Jesus. Ngiphumusa. Ngiphumusa. Give me the grace. Give me the grace. Ngiphumusa. Ngiphumusa. Wokuzwa. Wokuzwa. Ukwamukela izwi lakho. Give me the grace. Give me the grace. To know you. To know you. To love you. To love you. Ngiphumusa. Ngiphumusa. Ukuthi ngibe kwazi. Ngikwazi. Ngikuthande. Ngikuthande. Ngikulandele. Ngikulandele. Kuze kuye sezulwini. Give me the grace. Give me the grace. To follow you. Follow you. Even up to heaven. In Jesus' name. In Jesus' name. Mbona ufuna ukuya koheli koSathane? That's why sicela umusa wona lo ukuthi sihambe. Hallelujah. Gogo Mamphonsi that other Sunday wathi kuyahanjwa. Hallelujah, Jesus. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true.
with thanksgiving. I am a living sanctuary for you. Mphilela wena Jesu. Philela wena kukho kunye engakuphilela. There's nothing else to live for. Kukhona okunye? Nothing. If ungaphilela unathoko uyahamba nje. Mphilela usathoko uyahamba nje. Mphilela umntwana uyahamba nje. Mphilela umkami uyahamba nje. So what? Mphilela imali ngiyafa ngijiye. Ngiphilela umuzi indlu idonki ngiyafa ngijiye. So what then? Kuyini engilakho lapha even up to heaven? Kuyini engilakho lapha nasekugcineni? What do I have? Jesus. Kanchi. That's the only thing I have. Jesus Christ. Hallelujah. Jesus Christ. Hallelujah. Masifunda lapha nabazalwane uJohn chapter 9, uJohane 9. uJesu usilisa indoda eyazalwa iyisiphofu. Ngifuna ukuthi bazalwane sikhangele ubuphofu bethu. Amen. Kamba usiso siphofu mawungakwazi ukuthi kwenzakalani kunamafana. Kamba sikho siphofu mawungakwazi ukuthi umntana wakho ucabanga ngikhathesi. So indoda le eyazalwa uyisiphofu. Sifuna ukuthi sisebenzise ibe ngumfanekiso wethu. Lezikopela zethu zivulekile kodwa ungaboni lutho. Hallelujah. Khathesi ngomlomo wethu singakhuluma ukuthi ende kuyachisa. Ngomlomo wethu singathi ende lambile. Ngomlomo wethu singathi isikhathi sesihambile. But ngeqiniso lipheleleyo asikho kutshiwo uNkulunkulu. Isikhathi ngesakhe. Uza kubuza ukuthi isikhathi sani? Ngisani isikhathi osikhuluma ngaso? Ngoba athi singunike up to tomorrow ukuthi uphile la emhlabeni. So wena utsho siphi isikhathi? Ngise UK abantu besithi hey inkathi uhlala ngaphi? Ngihlala endaweni dekukhatshana. Khona lapho utsho UK lilonke ndawonye. Bese sithi okukhatshana lapha leZimbabwe kunga. Kathi wayethanda ukukhuluma so. Singathi sisonke sise UK sonke uye kuthi kukhatshana. Manje uthini ngosenketha? Thina sila kade sisigodola. Ngibabuze mina ngithi hayi sise UK sonke. eManchester hayi kukhatshana leLiverpool, leBlackpool, leLeeds hayi kukhatshana bahlala khatshana lapha. Abasenketha bona banga. Baseduze. Sometimes uyakhuluma into ungananzeli, ungacubungula uzazi uzabona ukuthi into oyikhulumayo uyazi. Okukhatshana khona kunga. So akula lapho okukhatshana khona. Because iBhayibheli ithi bloom where you are. Ibisiphindi la khona kule ncwaba. Hallelujah. So ukhatshana njani? Uthini kuJoshua uthi lapho uzanyathela khona unyawo lakho sengunike khona apho. So wena usuzabulokhu usuphiwe la ulokhu ucabangana la khatshana. Lokukhatshana. Hallelujah. Sifuna ukufundiswa ngobuphofu bethu namhlanje. uNkulunkulu ngesikhathi ezaqedelana lathi la siyabe sibona emehlweni sonke. Ngoba uJesu ehlangana laye lubaba oyisiphofu. Okwalandelayo ukuthi ubaba wabona, lathi sizabona. Hallelujah. uJesu wathi elokhu ehamba. Father, we thank you for your word. Your word is truth. And the entrance of your word gives light. Hallelujah. uJesu wathi kuverse 1. Elokhu ehamba wabona indoda eyayisiphofu kusukela ekuzalweni kwayo. Asikhangeleni isikhathi. Wena how long have you been suffering? Okwesikhathi esingakanani uhlupheka? Le ndoda kuthiwa kusukisela izelwe. Azange ibone ilight ayilazi. Azange ibone umuntu. Sifuna ukukhangela bethu ubuphofu. Ubuphofu bangikhona oyibo bona. Sungaba lobuphofu kubusiness. Maye ngabona emehlweni angeke iyendawo. Ibusiness. Umtchado ongalamehlo lawo kawuyindawo. Hallelujah.
into engalamehlo ilindele ukuzodonswa. So uzahlala ulindile bayabuya kumbe kababuyanga yikho lokho. Haleluya. Kuthiwa sukusele kuzalweni kwakhe wayeyisiphofu. Abafundi bakhe bambuza bathi, Rabbi, ngubani owenza isono indoda le? Indoda le loba abazali bayo ukuze izalo iyisiphofu na? uJesu wathi, anti vele siyakubuza thanda ukubuza khona. Kahle manje lapha umuntu oyiproblem yakho nambani? Ngaba kunathoko kumbe ugogo wangikhona ubanyoni kumbeni kambe uthi ngubani vele umuntu owathi problem la? Ngubani ole uyiproblem emzimbeni wakho? Kulomthakathi. Ngubani ongenzile ungicupha unyawo? Ngubani onithe? Yabona abafundi babuza the very thing esilayo eyokukhombana ngeminwe. uJesu wababonisa ukuthi no, stop it. uJesu wathi, kakusikho ukuthi abazali bayo loba yona indoda le yenza isono, kodwa lokhu kwenzakala ukuze umsebenzi kaNkulunkulu ubonakaliswe empilweni yayo. Haleluya. Amen. Ubaba lona ngabe wayengasosiphofu, ngabe istory lesasikho esibhalwe lapha. Ngabe ubaba lona wayeyisosiphofu, ngabe sikwazi ukuthi kulo muntu owazalwa eyisiphofu ezalwe nje for the glory of God. Haleluya. Ezinye inhlupho esilazo akulamthakathi, akulamuntu okuloyileyo, okunye ngokuthi uNkulunkulu adunyiswe. Haleluya. Amen. Kumele ukuthi kube le problem uyi-overcome uye ngale kwayo iproblem. Ubusubuya ke lapha sisithi sinika ubufakazi, sinika uNkulunkulu udumo. Haleluya. Amen. Nangu umntwana lo othena bekunzima ukuthi abuye esontweni ngeFriday. Waze waya usakhulunywa kwaze kwagcina sehlatshiwe isisibuhlungu engasakwanisi. Uthi bese ufuna ehamba so. Lelibona uhlupho lokade lalo. Uhlupho lona bekumele lufakwe phambi kwakhe ukuthi yena abonakalise ukuthi ungokabani. Walwa lo hlupho walunqoba. Enqoba uhlupho wasesimaphambili wadumisa uNkulunkulu. Haleluya. Inhlupho esilazo ngezokudumisa uNkulunkulu bazalwana. Ma uhlupho lwakho ulalo ubulokhu complainer, ulokhu ngezelela, ma ucomplainer longezelela. Kanti lona ngole awumelanga ngithathe isikhathi eside. Ucina usuluthethe wena lokwenza isikhathi eside. Lubaba lokuthiwa usukusela wazalwa sitshela ukuthi leminyaka emingaki. Kodwa ukhanya sengubaba asomntwana. Sukuselezelwe njalo. Elindeleni ukuthi ahlangane loJesu okwazi kahle ukuthi kuvela ngapi khona okungaboni kwakhe. La ulindele ukuthi uhlangane loJesu okwazi kahle ukuthi problem yakhe ivela ngapi. Haleluya. Amen. Hlangana loJesu khathesi encwadini lekhuluma ethena, kakusikho ukuthi ngabazali bakho noma nguwe owonayo, kodwa lokhu kwenzakala kuwe ukuze umsebenzi kaNkulunkulu ubonakaliswe empilweni yakho. Haleluya. Amen. Akukhangela abantu abanjengabo Daniel. Umuntu okhuleka 3 times. Ngikhona kuyathuya kuyabulawa. Okhuleka 3 times a day. Olobungane loNkulunkulu. Ngikhona kuthiwa ayilahlele ezilwaneni. People of God. So ukuthi uDaniel ayilahlelwa ezilwaneni. Nguye ubani wayonile? Ngubani owonile bazalwane? Ngubani owonayo? Akula muntu oyonile. Wayengonanga lutho uDaniel. Waye connected loNkulunkulu. So kutshoni bazalwane abantu kuthi ukuthini? Singabantwana bakaNkulunkulu sinje. Inhlupho ezizabuya kithi ngezokuthi sibuye back sizonika ubufakazi. So ungathi mawuhlupho lokufesile lapha ulokhu ukhuluma kabi ubucomplainer kusho uNkulunkulu uyazonda kusho uNkulunkulu kasekho khona kuza kwazi ukugxuma
ugxumagxuma uye kuleyani church lokhu udinga uncedo kuNkulunkulu oyi-one. Hallelujah. You will never be stable because you have a problem. Umntwana uyagula. Ngaphandle uNkulunkulu abe nguye okhulumileyo. But uNkulunkulu ayeka ukuconfuse ukuthi yana la kuze kube ka20. Wena nguye abungasela khona. Hallelujah. uJesu uhlangana laye kade singikhuluma lawo. uJesu yena ngokwakhe elogcobo laye wahlangana la iproblem. Hallelujah. uJesu uhlangana le problem yakhe kuMatthew chapter 3 chapter 4 use nkangala uyalingwa nguSathane. uJesu ngokwakhe uyalingwa nguSathane. Hallelujah. So ma uSathane elinga uJesu, tshela mina phela ukuthi thina simangani ma uJesu elingwa nguSathane. Asifundise uJesu esibonisa. Just quickly, Matthew chapter 4. Matthew chapter 4. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. uJesu walidwa ngubani ukuthi ayithempe? Walidwa nguSathane. Umoya ongcwele yowalidwa uJesu ukuthi ayohlangana loSathane. Ngiyalibona lisafuna. uJesu ulidwa ngoba moyengcwele. So wena kulomthakathi hayi izinto zivunyelwe ukuthi zibuye phambi kwakho, kutestwa ubuKristu bakho ukuthi kubonakala ukuthi udingane etendeni lapha kuyini okufundayo, ufake kupractice okufundayo. Hallelujah. Even udokotela ngaqeda isikolo angapractice ukuhlaba injection angeke abe ngudokotela. Hallelujah. Angabe lokho ethola certificate esithi ngaphasa. Even the footballer, if he doesn't kick the ball in the ground, as a footballer. No. As a gym, I athina chama exercise. Yes. Yeah, I'm a footballer. I go in for my keeper, Louis like a footballer. Massing and bonang kahle grounding, so footballer. So is you as a Christian, ma ungazango practice okufundiswayo ezwini likaNkulunkulu. You are not a Christian. Hallelujah. Amen. A Christian is somebody who lives by the word. A Christian is a word practitioner. You practice the word. You do what the word says. Hallelujah. Amen. So ukuthi zabulo sihambeni ukuthi sasebemcuphunya hayi ukuthi bani 10. No. Nangu uJesu uyakhuluma lapha. Bayambuza, ngubani ophambanisileyo? Nguyise lo nina kumbe nguye yini ukuthi azazalwe isiphofu? uJesu uthi hayi lokhu ngokwethu okwezulwini ukuthini siphakanye. Hallelujah. Amen. uJesu kuthiwa lapha na kuMatthew chapter 4 verse 1. Then was Jesus led soon after Jesus baptized. Soon after uJesu ebaptizwa nguJohn. Ngesikhathi usithi sengumntaka kaNkulunkulu. Yabona kwenzakala kunathoko. Uphume esontweni la ubaptiziwe. Ujabule uyangikhaya. Mayisefika ngikhaya ngalukuthola into embuzo ukuthi anti uthe ungumKristu. If you are a daughter of God, uPrince ehambile so uzakwenza. Yes. If ungumntaka kaNkulunkulu nasithokozile. So what are you going to do kule kusuku bonke? Yes. What are you going to do? So Peter uthi ungumntaka kaNkulunkulu usulahleke ngakwakho khonapha ngemva kwendlu. So what are you going to do? uSathane uyabuye zokumela kukuze uthi so you are a child of God. Ubuya la if you are a son of God, utsho kuJesu. After ukubhaphathizwa kwaJesu, if you are a son of God, if ungumntana kaNkulunkulu, phosela amatshe la tshintsha abe yisinku. Yes. Ezindlela uyaphika uyala.
Ngoba uJohn mayembhabhathiza lapha ephuma emanzini, ivoice kaNkulunkulu iyakhuluma. This is my son, to whom I am well pleased. Nangu umntanami onjabulisa kakhulu. uNkulunkulu okhulumileyo, nangu uSathane uyaphikisa. If ungumntu kaNkulunkulu, yenza ukuthi ha! Uphikisana lo uNkulunkulu. Khangela abafundi kade sibathina emntwini oyisiphofu. Ngubani oyenza ukuthi umntwana azalwe yisiphofu? Ngunina noma ngoyise. Hallelujah. Amen. UmKristu umuntu ophila impilo yokusokola. Rich. Uyabe nothe enuntuka ngemali, but ephila impilo yokuhlupheka. Akusenamabatha thing. Sila yanenye ulibathi le speaker whatever don't. Hallelujah. Amen. Umfundisi usitshele laphana engakahamba wathena ubuKristu liporridge lamabhungu. Porridge with lumps. Mawusidla sokumele ukume mbijana ngathi uyahlafuna. Problems. I-problem. Akusuthi umele ukuthi uchawe uqwawuze phela ukuthi ubhende mbijana usukume. Hallelujah. Ibo ubuKristu. Siyabubona ngoDaniel. Siyabubona ngaboMeshach, oAbednego, siyababona. Because uNkulunkulu bemthanda uNkulunkulu. Siyakubona ngayo ubabethu. Siyakubona ngoJohn wakhathi ikhanda. Hallelujah. Amen. uJohn wonani wenzani uJohn? Ebatshela ukuthi abaphenduke basindiswe basiza ikhanda laqunywa lafaka emganwini. Hallelujah. Amen. UbuKristu bazalwane liporridge lamabhungu. Makuthiwa phakamisa isiphambano sakho unilandele. Phakamisa inhlupho zakho ungilandele. Awungasitotshwa yilutho ukuthi ubuye etendeni la. Awungasitotshwa yilutho ukuthi ukhulume lo babakho sezulwini. The moment ekubuza ukuthi thatha nangu lokhu la, buyela back uyeguqa ngamadoda. Baba uyecebela. Baba nampa. Hallelujah. Nampa futhi sebelilandela. Hallelujah. Amen. Because lokho uzahlala kukhona. ngoNkulunkulu kuthiwani abazaphutha umsebenzi bazophiwa i-crown umqhele. Every day useklasini. Every day usesikolo. Hallelujah. Esikolo benzana abantwana. Grade 1, 2, 3, 4. So kumele ukuthi uzicheke ukuthi ngograde 2 uyafuna yini ukuya ku3. Hallelujah. Amen. Uyafuna yini ukuya ku3 in knowledge, in understanding uNkulunkulu. Mawusuku 5 kulo 6. Makulo 6 sokulo 7. Mawusuka ku7 usiya ku form 1 until uJesu azabuke. Hallelujah. Kuphila ngokwaliwa ubuKristu yikwala. Kulomunye othi ungakhuleki. Wothi ngiyakhuleka. Izolo sengingenile ngutsheni. Sengiphakathi sokufudumala. Ngibe nyenyezelo ukuthi awukhulekanga. Angikhulekanga. Take more of me, Lord. No, not that way. Sokufudumala sokufudumala phakathi. Atha amanye ama-minutes lokho ngisabalisa ukufudumala ngisacabanga. Ngabe sithi oh. So lapho uzama ukuthi ufuna ukuthi mina ngingakhuleki kuthi ngijumeka. Ngiyaphuma, ngabe ngiphuma. Ngaqala ukubhoda endlini. Ngathi futhi ufuna ukubhoda kumnyama. Ngabhoda njani lezinto ngiphuphutha. Ngabhoda njani lezinto ngiphuphutha. Ngaze ngaya ngaguqa esigogweni. Ngakhuleka. UbuKristu yikwala uyeza uthi uyatshelwa umzondela. Umntwana phakathi kodubhula umlomo kwapha uzabuya umoya engcwele kayekeni uyabuya phela sudubhula umlomo. Okay, angeke ufuna udubhula ngeke ngudubhula ngeke ngiyamkhulumisa wena Mbali uzondele Mbali uyaqala phela uzama ukuthi ucreate ingxoxo but akusakhulumeki kanti ugcwalelene.
ungavela umbize kawana kukhangela umoya engcwele sengenela uzazizwa usukona ukuthi ukhulume laye khona phana siyenzeni su-overcome-ile but ngeke avele ngeke ngimbize manje sithi ngizambingelela ngeke ngiyekele sewinile usathane haleluya yimpilo yobuKristu uhlala kuliwa now ama-disciples lawa abafundi bakaJesu laba babuza uJesu ukuthi umuntu lo kwalimala ngaphi haleluya mawusuzisule ubuthongo sukuma please obuyizoma lami ngikunike i-microphone isikhathi sokulala asikho ungamvumeli usathane ngikhuluma ngokwala yala mzalwane wathi no isitulo lesa sombheda ngoJesu Kristu kanilanda ukulala haleluya praise God ngekwazi ukuthi uyachisa but yala ungavumi kuroja ngisathane haleluya praise God amen ade singabona ulele nyafaka isani thatha ispray sane sokuspray isihlahla uthi ulasa umhlanga yabe lokho ebhode ethwele indaba yokuphezuzwa khwa ukuqandisa haleluya Amen. uJesu wathi kakusikho ukuthi abazali bayo loba yona indoda le yenza isono kodwa lokhu kwenzakala ukuze umsebenzi kaNkulunkulu ubonakaliswe empilweni yayo bazalwane makungala ama-problems ngeke sikwazi ukuthi uNkulunkulu khona makungala kugula kungala ama-cancer siyathi be healed kuba sabe sithi be healed kuba so ama-problems kumele abe khona ama-problems akhona ukuthi asolveke anti we need the problem say I need them ngiyafuna ama-problem ukuze nisebenziseni ipower majinje umlomo wami ule power uJesu wami ule power uJesu wami ungaphakathi kwami ulindele mina ukuthi ngikhulume ngingakhuluma kuzakwenzeka haleluya wena ngomele ukhulume mawugula ungabona ngathi kholo lakho lokuza biza lokho ukuthi ukukhuleke akulenye into kabe kuyicabanga ngeke ucabanga umkhuleko kukholelwe emkhulekweni kuyakwazi ukuthi uJesu uzakusilisa uzasila kuyasala kuwe ukuthi usile umntwana ayikalenye into ecabanga ngathi cha ungikhulekele uyakhuleka angakhuleka uyakwazi ukuthi uJesu uzwile uJesu uyakuzwa bese kusalela wena ukuthi wemukele ehele yabona iproblem haleluya amen so asibuyele nembhalweni wethu sibone indlela kaJesu ukuthi uJesu wenza nesivula amehlo glory to God esechilo lokho wakhafulela emhlabathini wavuba udaka ngamathe walunameka emehlweni endoda wayitshela wathi hamba uyegeza esizibeni seSilowamu ibizo leli lisitsho ukuthi ukuthunywa hamba uyegeza eMesilendi ihlupho lakho kuyini uJesu namhla lokho esakhafulela phansi athatha umhlabathi wakhe akubumba ngawo wena ungathatha umhlabathi kanti uthi uyela philihlo ungathatha umhlabathi ufake elihlweni kumbe ufuna ngokuphephetha ukukhipha inhlabathi uJesu uthatha umhlabathi ekubonisa ukuthi ngakubumba ngomhlabathi lo ngiyakhona futhi ukusebenzisa kathesi Lord Jesus khafulela emehlweni ami khafulela amehlo amavuleke baba hlanganisa ukuhlanganisa ngamathakho ungicombe kuvuleke ngikhathele ngokuba yiphofu haleluya Amen. wathi hamba uyogeza esemnamathisele emehlweni akutsho ukuthi uyegeza echangane ngene ngale kule ndawo specific haleluya Amen. mina ngathi kodwa hamba uyogeza eUganda oProphet Gaganda hamba ogeza ngoba iphuli yayingekho eUK asuka ngawugeza khona amehlo
kwathi usuku amehlo akho mayesebona hamba kuyetshela abanye ukuthi asebona. Manje uzwisegeza ukuthi kwenzakala. Ngakho indoda yahamba yayageza. Yabuyela ekhaya isibona. Kodwa bazalwane, mawubona uzabe umdingelana uJesu, wena ubona. Ma yonke into right uzamdingelana uJesu. Ma kwaku right ngangingaye Uganda. So yabona ukuthi maku wrong ku right. Wothi maku wrong ku right. Maku wrong ku right. Whatever is wrong is right. Yes, because it will lead you to Jesus. That problem will make you to pray more. That thing that is not right will make you to pray. Otherwise, makungekho ku wrong awumkhumbula uNkulunkulu. Kanti ucanti isithude. Uyakwazi ukuthi angakunika konke vele uzakhohlwa. Akunika imali awunika imoto ezingu4 uza drive enyele ukuyipake check ukuthele fuel iphudluliye ngenye enkayi uphenduka ubuyihlala uye komampuzi ngemoto usukela uthatha isikuthi uye konathe ufika umemnyango ekhichi udlule lapha ngemoto zakho bhoda uyavela awusalazi itendelele ngeke ulikhumbule so uyakwazi ukuthi mana mfuna ukuqala ngenze so utheni mhla khona ngolesihlanu uthe if ngingenza izulu lingani ngingenza intethe zikudlele ngingakwenza ugule ungabuya kimi ukhuleke uzehlisa ngizakuza ngisezulwini. So indaba yethu ngeFriday ukuthi kwenziwe ukuthi kome kwenziwe ngabo. Yes. Because ufuna abantu bakhe. Hallelujah. Amen. Ngakho indoda yahamba yayageza yabuyela ekhaya isibona omakhelwana bayo la labo ababehlezi beyibona icela babuza bathi kakusiyo yini indoda le eyayihlala icela kodwa simntana nathi okolo kana simampu asuyimikile ukokolwana lokho khona kana suyu wejeseze sekuvula amehlo usekuphakamisile kana sofana lwa kana soyela umthakacelana mawujesu sekwenzele yabeza ukuthi bathini kade asoyela ubaba wehlezi phansi lapha ecele khoneni lokho bemazi owayecele khoneni abakabona uJesu senzeni lokho besithi umuntu asathoka ugcinana abakabona uJesu senzeni uJesu sesukumisile waqhupha kudaka wathi hamba ogeze eUganda ubuye uphenduka ubuyele kini mawufika kini ngale ufike wenze nguthume khona. Amen. Bona lokho besabuzana omakhelwana bakhe lalawa abehlezi bebona kakusiye yini lwana umntaka sathoko abanye baqinisa ukuthi kwakuyiyo abanye bathi hachi ufanana laye ngiyibona yini verse le kakusiyo yini indoda le eyayihlale eceleni icela abanye baqinisa ukuthi kwakuyiyo abanye bathi hachi lo ufana nayo nje kuphela kodwa yona yagcizelela yathi ngiyiyo leyo ndoda it's me ngoba uJesu mayesekwenzela ulutho bazalwane andikhali siyambuza ugogo Machuma khathi gogo Machuma muye lo gogo Machuma wabuya lapha ngo2020 muye gogo Machuma lo wangena lapha ngo2023 ekhwehlela ugogo Machuma lo muye lwana abantu bathi yazenzisa but khale sokubonakala lebusweni. Hallelujah. Praise God. Amen. uJesu isimanga uJesu uza kummangalisa nangu ubaba ozelwe enjalo wazalwe hlupheka waphuma ebayangeni ngosemi phambi kwabantu etendeni ebatshela ulutho ungabasola abantu besithi kathi umntaka sathi kungenwe yini muye yini kumbe kwatshintshwaniswa kumbe ufanana laye ungabasola nampa same thing waphendula wathi
no, kodwa yona yagcizelela yathi ngiyiyo leyo ndoda. Bamjinga ngemibuzo bathi pho amehlo akho avuleke njani? So kuhambe njani? So kwahamba njani ukuthi kuze kuvele kube lento yalo kuthiwa iMesilendi? Kanti vele kwasuka kwathini? Hayi mani mhlanga. Kanti asomhlanga lo aseluthulana umlokhuza lo mntaka lokhuza lo lapha ekhoneni lo. Laba abangalatsiyani laba bala. Kanti manje uthulana lo wangenwa yini? Nguye yini lo kumbe ngulwana? Nguye lo kuthi wayeseGuwe kumbe ngomunye wayese UK? Kanti kwahamba njani mfana lo? Umntwana ongakana. Kanti manje kusuka kuthini? Umhlanga uthi hayi yimi ezehlisa. Haleluya. uJesu eseyenza into yakhe, uyakuhlohlela kwenye indawo. Wena uzitshela ukuthi hayi ngiyadinga inkomo kade uyahlangana noJesu. Haleluya. uJesu wayezihambela, masibala phana wayezihambela. Ubaba lwana uyisiphofu uzihlalele. Ngalelana ilanga uhlala nsuku zonke ecela, but that day bonke ama-customer akayemphosela amasenti lama-2 cent. That day abamasenti ababuyanga. Kwabuye wayephethe amehlo. Anti kwakumhlalisile ngamehlo ayengekho. Kwabuye ophethe amehlo wazomqhubela amehlo. Konke lesana isikhathi sonke lesana wayevele edinga amehlo, wayengadingi imali. Ngoba once waphiwa amehlo usahlaleleni lapha. Ngithi mina ibusiness yakhe ngaphiwa amehlo lana eGondeni lapha. Ungabuhlezi lapha eGondeni. Isitokhu lesana laso siphela within 30 minutes. Hallelujah. Amen. uJesu mayisesebenza empilweni yakho, ubuyele emuva usiya le bafika bebuzana ukuthi kanti ngoba wena utheni? Mina ngiyadinga inkomo. uJesu wathi no, asonkomo. Yena uthi udinga imali. Yes, no, asomali. Udinga amehlo. Hallelujah. Amen. Pho amehlo akho avuleke njani? Uzwana ukuthi uthini phela? Umhlanga uyaphendula. Waphendula wathi indoda abayithi nguJesu enhlangane la eMesilendi ivube udaka yalunamayeka emehlweni ami, ingitshele yathi ngangiye eSilawome ngiyogeza. Ngakho ngiyile ngayageza, ngase ngibona. Just like that. Bayibuza bathi ingaphi leyo ndoda? Wathi angazi. Kodwa vele ngaba mazi umuntu ekade esidlulela ukuthola isiceleni imali ngawakwazi uye ngaphi. Angazi. Kuverse 13 uzwa abaFarisisi sebebuzisisa, sebemhlupha, sebekhathazekile. Kanti kuyini? What is the problem with a human being? Into enhle uyayibuzisisa. Ayibuzisise in the wrong. Sebemhlalele phansi. Indoda leyo eyayikade iyisiphefu yalethwa kubaFarisi. Sokulicala ukuthi umuntu usilile. Sokulicala ukuthi umuntu usilile. Usuku uJesu enza ngalo udaka wavula amehlo endoda leyo. KwakuyiSabatha. Naso enye indaba eyiproblem. Mina sota ngeSabatha. Thina ngeSabatha kasihambe etoilet. Thina ngeSabatha. Na ngeSabatha vela sidli lutho asile toilet asenzi lutho asigqoki sikhamba sinqunqula umsebenzi lapho khona ukwazi. Umnikazi weSabatha uvula umuntu amehlo ngelanga leSabatha. UMfarisi uyabuza ukuthi iSabatha. Ukhuluma lo mnikazi weSabatha. Uthi the earth is mine and everything in it. Isikhathi ngokwaso ngesakhe.
God's time is the best. So nangu baba sethwele nzima ukuthi usilisweleni ngesabatha. AbaFarisi baphinde bayibuzisisa ukuthi kwenziwa yini ukuthi ukuze kwenziwe yini ukuze ibone. Kambe njani? Indoda yaphendula yathi uninde udaka emehlweni nami ngageza manje sengibona. AbaFarisi bathi umuntu lo kaveli kuNkulunkulu ngoba kaligcini isabatha. Leyibona indaba esilayo namhlanje. Amen. Khona apha singesonto sokhona si wrong because kasigcini isabatha. But isabatha uJesu uthi isabatha yenza okuhle ngesabatha. uJesu wenza okuhle ngesabatha wavula amehlo. Haleluya. Amen. Senzani lapha ngesabatha? Sihliza umuntu. So umFarisi usihluphela nda. Haleluya. Amen. uJesu uyabuza kwelinye ivesi uthi ma inkomo yakhe ngawele egodini ngesabatha uzathi uyayiyekela uthi isabatha. Mina ngithi ngesabatha ungezofuna ukuyetoilet awuyini. Yahamba. Asomsebenzi wona lo anti kuthe uhlala ebuthuzini. Umsebenzi phela lo yaginqa. Especially ma constipated. Banjiwe. Chonkile. Yasetshenzwa. Hlala. Uthi sabatha. So uJesu silisa umuntu ongaboniyo olokho wazalwayo akazakaboni. Bona kakukuhlupha ukuthi omunye umuntu ulokho umdlula engaboni. Ngikhona uzafaka iquestion yokuthi usile njani ufa kudaka ngasikhathi baba ngolwesingalo udaka lakho bekuyini ikalaga noma isimunyu kuluthethe nga phela manje ngolomnyama ngolukaMampunzi esidulini manje lo lumhlophe ngolukaNatho ngoba isiduli sayisakho Natho lona lungale ngolwangale amanzi akhona uJesu sangadinga amanzi wathatha amanzi akhe wamikisa ngabe kwakulamanzi uzacinga ukuthi amanzi wona wathethe ngayo besilindi. Ngiyayibona into esizithwalisa nzima ngayo. Amen. Haleluya. Umntwana utheni umntwana kagezi sebusuku besinza mzabuza question kagezi sebusuku kulana. Kulana engagezi sebusuku umntwana. Kungaphi eBhayibhelini lapho uthi hayi abantwana abaqala ugezi sebusuku banyamalala. Why asisenze izinto zibe nzima izinto zilula kangaka? Haleluya. Amen. Omunye wethu uyagula. Angeke siye namhla ngoba isabatha. Angeke sikhuleke namhla ngoba isabatha. Azafe. I-tradition bakithi. Kuthiwa my people are destroyed for the lack of knowledge. Kuthiwa you have made my word of none effect because of your traditions. Ama-traditions izinto kakhulunywa ngazo. Uzathi hayi unganathi ukutheleta hayi ungadli lokho hayi ungahambi lapha hayi ungabasi umqhuba umfuzi ungabasichitha umuzi ngoba ichitha umuzi liyachitha umuzi kodwa imuzi vele iyachitheka lingabaswa iyachitheka vele lingabaswa chitha umuzi. So what's the problem? Nampa bamthwalise nzima la namhla lokho esilawo abaFarisi as it was so it is. Hallelujah. Amen. La namhla lokho kuyi problem abanye babuya basile khona aphuma hamba ukwazi kahle phakathi kwakho ukuthi usile nga nomelele emaphutsheni uyasibona but ya ignore useza khuluma ke usokubuya isibanda azo testify ukuthi sezamuzela unkuje ekhuluma yabesileni kodwa uyakwazi ukuthi uNkulunkulu umsezenga ngabaFarisi lokhu bekhona. Haleluya. Amen. Into efuna ukuthi sihlanganise namhlanje ukuthi sibekwazi ukuthi uJesu uyasithanda kakhulu and uyakwazi ukulungisa noma yini emoshakeleyo. Kumbe wazalwa lakho kumbe ngokwalast week kumbe ngokutheni ingalo amathambo aqhamukile uJesu uyaxhumanisa instantly. Haleluya. Amehlo avalekile uJesu uyavula. Kodwa ma wena wazitshela ukuthi hayi mina amavaleka udaladala ukuthi vele kwami lokho hayi lokho ngokwefamily generation lokho kwaye nje lokhulu omdala wayenje hayi vela kule ungavele wenze njalo kuJesu usumvalile awuthole lutho.
Haleluya. Amen. Kanti yona kumele uthi ukhulu waye engaboni nasoze ngithi engaboni. Ugogo waye ngasaboni nasoze ngithi engaboni. Because lo Jesu umnikazi wamehlo uhambe wathwele soyidinga abayisiphopho nampeli. Wathwele. Haleluya. Isiphopho sihlezi sicela imali. uJesu uthi no mina ngikunike imali. Ngiyawunika amehlo ngoba kwenza ihlala lapha ngamehlo. Haleluya. Abanye abaFarisi bathi umuntu lo kaveli kuNkulunkulu ngoba akaligcini isabatha. It's gone now. Usokublame uJesu umnikazi wesabatha. Abamboni. Liyabona mawungavuleka ngamehlo. Ngitheni sifuna ukuthi uNkulunkulu asivule amehlo. Mawungavuleka ngamehlo awuboni ukuthi emesilendulana. Mawungavuleka ngamehlo awuboni ukuthi ugogo mamphosi ngoba. Mawungavuleka ngamehlo uMathimane lo umbona. Ukhangele songezikopela. Awulathi ulibonayo. Haleluya. Nampa abanye babengavuleka ngamehlo. Bathi uJesu ukaveli kuNkulunkulu. How many times singabakholwa sizonda lethina sodwa? Ngenxa yokuthi amehlo avalekile. We are blind. We can't see. Labana ngabesonto liyane yakonke benkobe. Laba ngabo uNkulunkulu. Labana yiChurch of Nkelenkele. Labana ngo10:10. Konke konkava kusebenza. Okusebenzayo is Jesus Christ, the hope of glory. Kuphela yena lowo umnikazi wakho konke, umnikazi wamehlo wendlebe nguye. Lokho ukuthi thama church akaya kutshela we are wasting time. We are wasting time in the sense that uJesu uzazabuye lokho siku argument yokuthi mina ngile yami church. Mina ngikhozela phezulu kwesihlahla. Thina ngiyasikhozela ngaphansi kwesihlahla kuyazila. Thina sihlale emthunzini vele sihlale elangeni. Thina sihlale sikhozela phakathi komfula. Thina singabakhozela ngaphansi kwetende. Thina singabe classroom. All of those things don't matter. Nansi siyazibona la. Hallelujah. Amen. Kodwa abanye babuza bathi isoni singayenza njani imangaliso enje? Isoni singayenza njani imangaliso enje? Anti kuthiwa neMesilendi singamaSatanist. Kulo Sathane ongabe uyakhula ngegama lika Jesu. Kulo Sathane ongavula iBhayibheli. Ngeke ngikutshela istory. iBhayibheli lithi ungajaja omunye ngenkomithi uthi ungumthakathi. Wena ngokwakho la usungumthakathi ngenkomithi. Yes. So mawutheki mina ngiyiSatanist, wena nguyiSatanist. Very strong uyiSatanist. And the moment ukhuluma kabi ngesonto kaNkulunkulu or ukhulume kabi ngomfundisi kaNkulunkulu usuphambanise kakhulu. Ngoba usuzi-identify ukuthi wena unguSatanist. MawusunguSatanist bese kumele usebenzele uSathane. These are the things abantu abazenza bengazazi. Hallelujah. Amen. Izolo bembona ubaba obeguqa ngamadolo wathi baba ngiyaxolisa. Ngakhuluma kabi ngawe. Wathi wakhuluma usithini? Wathi omunye umama wabuya le anointing water kimi. Wathi mina ngikhonza baba uKhakana. Wathi manje ngalona mina. Ukwenza ngale isabeka lokho akukhulunywa. Vele uthwele amanzi akhe. Hey! Mama ngathi okay. Uwesabana angiwesabi nje ngizonda nje idoti yakho lephakathi. Wena sister okay. Ngaku spray akwazi spray vela kulento eyenzakala kimi. Okay. Ngamanzi nje la empompo umhlwa. Uthi wakula tholenzakele. Masuka la wazihambela. 2 days 3 days wabotsho ejele. Uthe phuma kwelimbonile. Uthe phuma kwelinye ijele wangena kwelinye ijele. Wazo waye umphuphu prophet. Waqala ukukhuleka ejele uNkulunkulu nsize. uNkulunkulu nsize kathi ngangena ejele ngaphuma ejele abantwana bayakhula 20 months ngisejele. Ngiphuma kulelo ngingene kulelo wakhuleka kuJesu. uJesu wabeletha yena lwana othe yena kamfuni ebuthongweni. Wathi sengizokhuleka ikhakhande wathi come. Buya. Ngiyokwenda nichechi. Uthe lapha phela ngikhulume kabi ngomuntu wenkosi. Sengikhuleka umthandazo wokuphendula ngeke umuntu ongoyikuthi Zwa lokho ivike aliphelanga. Waphuma ejele. Esiyesontweni.
efika esontweni isonto iyalivela ukuthi but uNkulunkulu yena lona okhulume la ephutsheni wayenza kwaba sure ukuthi kumele abe phambi komfundisi. Amen. Walikhipha iqinizana imfundisi ngikhulume kabi ngawe ngenza ukuthi bangenze so ngayala but the day ngaspirewa ngamanzi lana suka la manje na wathi umfundisi ngusatanist kanti yena senguye usatanist. Osathana akulazwelo akulamusa akulabunandi. So the moment ukhuluma ngomuntu kabi noma ungasomfundisi usuzigaxa ejoko lalo likhulumileyo. So never you say ngomlomo wakho kabi ngomunye umuntu. Ungalingi. Hallelujah. Yena leni into ekhuluma ibuya on top of you. Noma ungasomfundisi noma ungasomKristu. Umntwana ukhulume kabi ngomntwana. Konke ukukhuluma emntwaneni kubuya kuwe. Wena ngabe ufile wena ngosufile. Uhamba khona pha vese isidumbu. And useyahambe lapha kula muntu okuzwelayo ngoba babonani isidumbu. Akula muntu okuthandayo uzibuza ukuthi no akelizwe kahle ebebhale ngisho. Nje khona ngalitshela ngathi imbuzi ungageza ngayo phela kube imbuzi. Inkukhu ungageza igazi lenkukhu phela kube inkukhu. Ungageza igazi kaJesu Kristu ba ngumKristu. Ungakhuluma kabi ngomunye umuntu. Kuthiwani? Ngenkomicho yona liyana omeja ngayo ngumgaba. Sokungokwakho. Hallelujah. Amen. Leyibona into esiqeda abantu. Awona abantu uyakwenzana. Awuzabala mali labana bayivele bayehluleka. Utsho wena ukuthi awula mali. The moment you say that, that's the moment angeke uyibone futhi imali empilweni yakho. Hallelujah. Amen. Urobha umuntu. Umthathele advantage. Wenza ngathi uhlakaniphile. Ukhona ohlakaniphileyo okhangileyo so isatellite. Hallelujah. Amen. Liyezwa abazalwane. Amen. Yazi izinto zesabekayo. Amen. AbaFarisees isikhathi sokuthi baphenduke basizwe basiswela laba babhalela nanamhla bayachehela ngokublasphema uNkulunkulu. Akula muntu ovela koNkulunkulu ongasilisa umuntu ngesabatha. Hallelujah. Yikho bakutshoyo. So indaba yethu lapha izasuka isondele ukuthini nje iphutshe. Isoni singayenza kanjani imangaliso enje? Kanjalo adabukana bagcina sebephendukela endodaneni eyayisiphofu. Njalo bathi wena uthini ngaye? Ngamehlo akho avulileyo. Indoda yaphendula yathi ngumprofeti. Wena uthi uJesu ngubani? Indoda yabuzwa. Sebebuzane bona bodwa hayi asomuntu kaNkulunkulu uvela koSathane ye kwathini thile baphenduka bambuza wena uthi ngubani? Ye Meslendi Satanist, ye labana bakhonza uSathane, ye umntaka satho ufuna imali yabantu, ye wena uthini babekhuluma lawo? What are you saying? What is your problem? If you are telling them the truth ukuthi kuyilo kwenzakala eMeslendi why bengakulandeli? What is your gospel? What are you saying to people? Hallelujah. Abanye bethu uyazibona lokho umthandazo yokungathi ayiphendula engathi into zakho azihambi kahle. It's because ngomlomo wakho ngenhliziyo yakho what are you saying? Hallelujah. What are you saying? What are you saying? Ngoba kufanele ukuthi correct mistake. Kumele usolve problem. Praise God. Amen. Shalom. Ukuthula. Selilele. Bagcina sebephendukela indodana leya esilile. Wena uthi ngubani? Uthi nguba wena? Indoda yathi ngumprofeti. AmaJuda kawazange akholwe ukuthi indoda le yayikade isiphofu. Sebejijile futhi. Ukuthi lana ngumprofeti kumbe asomprofeti sokujijile futhi. Ukuthi vele kade ungasosiphofu. Uqinisile ukuthi ukholekele ngogcinani wena kosadoko ngani eMeslendi. Uqinisile ukuthi ngiyokholekele. Amen. Vele kungelayi iasma ngathi. Uthi wawugijime kakhulu kade wawuhoqa nje.
Kusho ukuthi uvele ungalali utho wena malokhuza wena nasisi. La yelo kusho ukuthi ungalali utho. Haleluya. Ungalali utho nanko kusho ukuthi uqinisile ukuthi ugula. Isifuba hasi buhlungu. Hayi ade ungalali utho. Ungalali utho. Qamba amanga. Liyabona how ichurch ibuyela phansi. Ngoba umuntu umachuma ngathi exoxela umuntu lutho. Mina ngale church ngithi kwabuya machuma la ngisho. Wovela ungaguli. Machuma mayengekho strong. Yeba phansi. Uyaqala la ukuzibuza. Kambe uthi vele ngisilile. Kambe uthi but lo wathi ngumprofeti lo. Bengingaboni. So ubaba lo wama iground yakhe. Wanganyikinyeki. Ngokuvuliwe amehlo. Wathi Jesu mvula amehlo. Yesu mvula amehlo. Jesu mvula amehlo. Yesu mvula amehlo. Mvula amehlo kamoya. Mvula amehlo kamoya. Ngibone lokho kuphambi kwami. Ngibone lokho kuphambi kwami. Ngikwazi ukuthi kuyini. Ngikwazi kuyini. In Jesus name. In Jesus name. Ngoba iqiniso masingakwazi ukuphambi kwethu, sizahlala lokho esinje so. Khombana ngemini. Ungabona isakwazi siziluphalele nguye lo yayo. Singaphela ngonke olupheleyo uyaloya. Isawazizana kade na wayengafa abanye sebephelile uyaloya. Ngoba amehlo kanjani? Afanelekile. Haleluya. Amen. uNkulunkulu sibonane sonke njengabantwana bakhe. What do you see uNkulunkulu? What do you see kumachuma? Ubonana. Uyasibona isandla sikaNkulunkulu. Uyambona yini uNkulunkulu? Ngoba uNkulunkulu emoyeni nalophephukayo ukhona. Elangeni elichisayo ukhona. Everywhere entweni ayidalileyo yonke wazichiye khona. Yonke into ayidalileyo ihlephu noyafaka. Uyabona ibeauty yamaflowers la ukhona. Kuhlephuniwe mbijana. Mbijana. Lekulaleni kwakhe kwaphana lakho kuhlethuniwe. Hallelujah. Praise God. Amen. Babuzana bathi lo yindodana yenu yini? Yindodana yenu yini? Nguye lo elithi wazalwa eyisiphofu. So kufanele songele ebadaleni manje. Yanti ukuthi hayi kade engasosiphofu. So sokucheckwa kathesi. Ngumntana wakho lo? Ye. Wazalwe isiphofu. Sekwenzeke kanjani ukuthi khathesi usebona? Can you imagine ukuthi ubaba lo phela umuntu othi uyisiphofu for years wazalwe njalo. My age, even age yabo Angela. Akula umuntu esigabeni lapho yabengakwazi ukuthi umuntu okulomntu nje so. Anti. So lo sewuyindoda kuthi ukuthi uyaziwa all over. Ukuthi kulomuntu oyisiphofu ohlala endaweni nje ocelayo. So ngikhona siyathola umuntu ozokubuza ukuthi macho wamzale isiphofu. Uqinisile ukuthi wayevele isiphofu umzali. Kahle manje babe befuna ukuthi macho baphendule sithi. Uyabe fanele ukuthi aphendule athini umuntu uphendele inkalakatha yendoda. Owayizala ingabona emehlweni, wayikhulisa nesense sizigcelela lapha usuzobuzwa wena. Uthi uphendule uthini? Yasibona isidingo sakho. Amen. Ezithwasi lokho kunjalo namhla. Haleluya. Amen. Okuliswayo akuliswa ugcinana. Imesileni. Kuliswa uJesu. Nguye lwiswayo la ukuthi kungavumakala ukuthi uJesu uyasilisa ukhona. Yikho kuliswayo la ayikho into eliswayo. Haleluya. Amen. La lamhla yikho kuliswayo. Namhla lokho kusaliwe yikho kuyaliwayo. uJesu kangachunyayelwa. But guess what? Lapha sisetendeni lokufunda. Sise university kaNkulunkulu. Sisekufundeni angithi. Amen. Ukuthi noma sifunda noma ungakwazi ukuthi uchumayele lonke but iqiniso okwakho uyakwazi ukuthi omunye umuntu ungamphendula. Yes. Anti uyakwazi ukuthi omunye umuntu la ungamphendula ianswer. Amen. Khona phana uyakuchumayela. Sichumayele. Hallelujah. Amen. Abazali baphendula ku verse 20 but seku verse 20 anti. Yes. Thina sazi ukuthi uyindodana yethu. Njalo siyakwazi ukuthi wazalwa eyisiphofu. Kodwa ukuthi khathesi usebona lokuthi amehlo akhe avulwe ngubani
kasikwazi mbuzeni sekhulile. Hey, unathoko lo. Ukuba ngowami umntwana ngowami. Kum ugcinani umntanami. Ngamkhulisa. Ngamzale njeyana. Engumatshentshele gwana. Ukuthi khathesi into ayikhulumayo kuhamba njani kangikwazi. Kuyabe wrong nathoko. Hambobuza yena. Mina lami ngiyakhona ukuyabuza yena. Unathoko mtshele kahle ukulalela la umbona nginje niqhuma umgwaqo. Ngiyabuza yena. Ungambona siyakhona yena siyabuza yena. Ngoba la ngangikwazi. Engikwazi ukuthi ngamthwala inyanga ezingu9 ngamzala. Ngamchuba impela nyamazi. Kodwa manje lokho kunye angikwazi. So lani ke hambani liyebuza yena. Hambe uyebuzani? Uyebuza yena. Kulokuthi ucina usuthwele isono ongasaziyo. Ngoba inkomo ichozomesha ngayo ngeyakho. Umuntu ushumtshela umganu lo osuthwele ngawo. Wathi umntwana lo ungasatsho nathi ukuthi umntanami hayi. Uthi umganu lo osupimile ombambatha. Wathi wena umntwana lona yisatanist lomkakhe lesonto lo Jesu wabo konke. Lumganu lo uza kuhlupha. Hamphozi kuzela. Ngezindlela kwabantu uyabe usumtshela ukuthi phela umganu nalo usungene ngakwakho. Wena ngosuyisatanist. Hallelujah. Amen. Before abantu besukume lapha emesileni baphakame babuye ngendlela esibabona ngakhona besiza. Kuzabe sekuphele abaningi beqedwa imiganu yabo. Hallelujah. Amen. Beqedwa yini? Imiganu yabo. Lenkomithi abazipimayo. Ubabona bengabuya ngeFriday babhizi babumba imiganu lamankomithi babima. But thina siyakhuleka uNkulunkulu baxole labakwazi abakwenzayo. Sibathanda benjalo. Amen. uNkulunkulu baxole labakwazi abakwenzayo ngoba manje umuntu esazi ucabanga ukuthi abaFarisi laba ngaba beyazi ipower eyaphuma ematheni lawana abunjwa phansi. Ngaba beyazi ipower ukuthi umuntu lo ubuye kuzokufa ngoba wayengakafi lapha. Ubuye kuzokufa athi angafa avuke efela lami elokho embumba umganu. Ngaba bekwazi amehlo bevulekile babezathi umprofeti ovuleka amehlo utheni umprofeti. Hallelujah. Amen. Bazalwane liyabusisela. Amen. Uyayithola ipicture namhlanje. Amen. Nake ngithanda ukuthi sonke sichumayele. Ungachumayeli mina ngedwa. Ngiyathanda ukuthi lawe khona lapha kube kuyangena ukuthi lawe letha after 2 hours uyabusungitshela ukuthi hey yazi ukuthi namhlanje ngithole lokhu la lokhu. Auntie, phela ngoba uyabusuchumayela back. Lapho sengireceive. Kungabe one side sonke sincedisana sidle sonke. Siwasiqede nini nasi siphela. Mbuzeni sekhulile. Mbuze hamba mbuza. Akasekho eUK kalesi uthi ufuneka imali. Hamba umbuzo ukhona. What 21? Hamba umbuzo ukhona for free. Uza kutshela kahle. Hallelujah. Amen. Uzazikhulumela abazali batsho njalo. Bathi hamba umbuzo sekhulile uzazikhulumela. Ezelo ubunhlupha lapha nguMamphosi ngangikwazi. Kathi uMamphosi khona leli sonto akhona ba. Kathi Mamphosi etendlelo yaleliyana. Kathi lebe lisenzani imali okulesithi fire. Mamphosi lo. Kathi umuntu akasathokolisa iphambana samagada lonke. Kathi Mamphosi la usuphambene. Usukubonke lesithi fire sure. Phela lo mntwana lona kathi azayilizwe. Kathi lathi ningakezwe Mamphosi. Anti babe sithi nawazi lutho. Njengalona osilande eGowe that day. Bathi umbizele khona ngathi mntana ithi ngutshele lapho ukuthi angikholwa ukuthi irevival izasebenza lapha eGowe ngoba bonke vele khona abantu. Ngathi ini satanist wathi kodwa uyakwazi. Ngathi ye. Wathi kodwa uyakwazi ethi. Wathi buyisazi ngathi ye. Nangithi awukwazi. Ngithi ngiyakwazi ukuthi alright ke.
Mayizenze nasengizimela kwa phansi kakhulu umuntu because bathe vele lokho abakungeni bona. Saqala ukuchumayela singu-2. Sachumayela le team yami. One by one. Yeka bagcwala phansi kwesihlahla. Angithi ngokumampuza wakho. The next minute thina baze singakwazi. Thina sezwa kuthiwa abanye bekhuluma kwabo ngathi kuphi kwaSatanist. Kodwa uyakwazi ngathi ye. Umuntu yakuvalela embodleleni yakutshela njengoba bhemi. So, kwangepe. Umuntu hamba ozibuzela. Umbuzo sekhulile uzasikhulumela ukhona. Hallelujah. Amen. Yena lokho utshela khona lokho. Umkhangele kabili kathathu uzibuze. Ukhangele umngane wasewugqibile. Ubaleke. Ungami ngoba lizakuba lisho umngane. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. I think bengiyokuphela ivesi yethu leya. Abazali bakhe bakutsho lokho ngoba besesaba amaJuda ngoba amaJuda ayesevele aqhuma ukuthi loba ngubani owayeza ukuthi uJesu unguKristu wayexoxwa esinagogeni. Yikho abazali bakhe bathi usekhulile mbuzeni yena nanguya. Hallelujah. Amen. So layo bazalwane ungathwali ijogo engasilo lapho. Ungatshona u-entertainer usithi uzabulandisa lokhu utshaya ikhanda uzuginqa lokhu uzama u-explain. Hayi bantu, sonto khona ngale thina. Thina usuku lonke sala la sichumayela. Abafana abanye bachumayela, abomama bachumayela. Uyazishayela ikhanda. Hamba ozibuzela. Yes. Umone ukuthi umgano ungawugqibi kakhulu. Ngoba ugqitshiwe lempopheneni. Umgano. Umtshelo ke mina uthi umgano ungawugqibi kakhulu. Uzasale sithi umgano. UJesu phela besezuthi hayi umntana ngisechumayela into leyana ayizwileyo. Abesefaka ipower. Bona usuthi uchumayela lapha iyasale edliwa into leya. Yes. Uthi uyabusifaka amalahle ekhaya. Maswenze njalo. Romans 13. Kuthi usumukhela amalahle ekhaya. Awululayo uyamtshela bathi umgano lo usugqibile unanzelile. Uzele bheke. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Imbali enhle yona. Ake sizweni abafundileyo namhlanje sifuna ukuzwa abazosiphendula abazosifundisa back. Ubani lobani uzweni. Hallelujah. Amen. Khona ukuzwileyo kohamba la konkhaya. Ayiwa amanzi wathele ebhodleleni elingcolileyo lokho eliklineka. Khona ukuzwileyo yiyo ibleach. Yiyo iomo, yiyo isafe kuyageziseka. Hallelujah. Because izwi likaNkulunkulu ngelokugezisa. Uthena kubafundi bakhe ngezwi endikhulumekini seligezisiwe. By the words I have spoken to you, you have been cleansed. You are clean. So asizweni elugezisileyo. Hallelujah. Asile microphone enye. Asizweni ukuthi sifundele nje okuncane ubona okufundileyo. Ufuna kakhulu akade bephupha. Niyakwazi uNkulunkulu libonise something. Hallelujah. Sibonene. Sizweni. Evangelist Edmos sitshela. Mina ngizwe kuthiwa ungajaji umuntu because ungajaji umuntu ngoba into yona leyo ojaja ngayo umuntu wena ujajwa more. Hallelujah. Amen. He's saying his head. Ukuthi when you judge others with the measure you are judging others, it is that measure you are judged. In other words, you have judged yourself. Ngezinye indlela usuzijajile wena. Bona. Amen. Ingange. Yes. NgoJoseph. Amen. Uphile yona liviki. Amen. Upembalekela omunye umuntu efuna ukunikeza izinto zikaSathane. Ithi thatha mambo. Ngabaleka. Abaleka. Abantu amazingafika komunye umuntu ohlezi njengofana uya. Bathi uyambona umuntu lo. Mina lami sengimethusela ukuthi abaleke lento yakhe. Wathi lona umngane wami.
ngababalekela ngaze ngaphapha sembathile bo. Amen. Hallelujah. Balekwa ngaphi? Esonweni. Mina ngikomborelwe ngesishona ngoba sengimdala. Linathi lithi mina sengimdala ngezawo ngiyahawukela ukuthi lalilenze kodwa kalilanhlanhla lingakwenza lokho engakwenzayo. Phendukani khathesi. Yes. Manje isikhathi kukhathesi. Yes. Ungameleli kusasa Yes. ngoba ikusasa siyo yakho. Khathesi so njengoba nangu phendukani khathesi. Nibe ngoJoseph abanami. Ngiyabonga. Amen. Today the Lord will bless someone. Today the Lord will bless someone. Today the Lord will bless someone today. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jesu inkosi, uJesu yathembakala. Amen. Ngimile khona lapha phambi kwenu bazalwane. Ngiyabonga ngoNkulunkulu ngayo yonke into ayenza empilweni yami. Yazi ngimbonga kanjani? Yazi uNkulunkulu yazi kukhona ilizwi eliye lavuka enhlizweni yami. Ilizwi elikhuluma ngokuthi it all works for the good. Okuhle noma kungaba kubi. Bazalwane bona ngimila. Yazi isimo siyabheda. Kodwa ngoba yena utshilo wathi yena unguNkulunkulu othi noma kungabe kunjani yena uzoba nathi. Angithi uyatsho kuJoshua athi Joshua okwakho kuphela always meditate in my word and uma umeditate mina I will take care of everything. Kodwa uNkulunkulu enguNkulunkulu ngiyambonga bazalwane uNensi uthiwa uyabheda njengoba kade uNensi vele ukhuluma indaba zakhe kodwa mina phezulu kwakhona lokho isimo leso and umama Monzala sezecabanga nokuthutha endlini kodwa ngiyazi basalane ngamandla nangoNkulunkulu lesimthandazayo this one is a breakthrough ukuthi uNensi kubonakala ukuthi worship belongs so manje kuphathi kwale ndawo ngiyazi ukuthi uNkulunkulu sewenzile umsebenzi and ngiyakholwa ngithi uJesu inkosi and futhi uyathembakala noma kungabe kusenzakalani kodwa ngiyamthemba mina lo Jesu ngoba ngingambona uJesu lo uyazi it once happened mina empilweni yami uyazi ngangisebenza kwenye company mangisebenza laphana wafika isikhathi sokuthi yazi umanager bengangisebenzela umanager lo wayengangifuni ngenhliziyo yakhe yonke ethi engangifuni kanjalo uyazi kwaba ne company enye yini iEdgas yaletha umsebenzi mina ngangithunga so manje manje ngithunga laphana kunamasheti khona amasheti okubiza ukuthi ngamasheti ayithwanga anama jet pocket i-jet pocket yi-pocket lelifakwa la i-pocket elishayelwa ngaphandle so manje kwakhanya ukuthi ecompany lena I was the only one mina engangikhona ukuthi ngiyenze i-jet pocket jet pocket lena mina uyazi ukwenza kwaNkulunkulu uyazi wayenza ukuthi amayemba khona ay more than 300 wathi wena Grace ngozoyenza ama-jet pocket lawana yazi ngasebenza ngabanye abantu besebenza ezinye izinto mina ngayenza ama-jet pocket lawana kuthe manje ngiqeda ukwenza ama-jet pocket lawana kuthe mase kumele ukuthi uqalelwe manje umsebenzi anti umsebenzi wami uyabungekho complete uyabusebenza kuyi-one part so mawufa uthatha ipart le efakwa yona ipocket ngaqeda mase ngiqedile laphana uyazi into eyenzakalayo wathi mase ngiqedile wabuya kimi wathi wena Grace njengoba wena sowuqedile lokho kade ukwenza kuzoba ne-short time kule company so you are the first one to go home uyazi ngadismisswa mina kwathiwa ngihambe ngiyohlala ekhaya ngaleso sikhathi abantu basala konke besebenza and no work is no pay ngaleso sikhathi ngazibuza ngathi sengifaka ama-jet pocket angaka ngasho ngathi Nkosi kwazi wena uyazi kwafika ku-extent yokuthi ngithi I quit this job ngafika kulokho i-extent uyazi ukuthi ngisacabanga khonapho kwafika ivesi ngihlele emchinini ivesi ka-Isaiah 53 wathi uyazi kuthiwa washayo wavuvuka ubuso bamenza konke bamtshela bamhlaba bamthatha amqhele wameva bamfaka benza konke yonke into nje engaba buhlungu ngaye lo Jesu so manje imbuzo lwana wafika kimi wathi
Who are you wena Grace wena ongafuni ukuhlukumezwa? So manje ngiyatsho ngithi uNkulunkulu muhle noma ngabe kusenzakalani noma isimo singabe siyavuma noma sivumi. uJesu inkosi kunjalo. Yazi ngathi yamezela kuleya company. Kwaze kwathi one of the days yena lo muntu onguye ofike kimi wathi you must go home. Wathi my company is liquidator. Wafika kimi wathi Grace, you know what, you have got a favor. Uyazi mngani ngithema ngufihle wambiza kanjalo wambiza umngani ngosuku lelo. Uyazi mina wangithatha wamfaka kwenye company wasisusa kuleya company engasebenza ku wamfaka kwenye uthe mase mfaka kuleya company ye liquidator mina ngasala ngisebenza kuleya company. So manje uNkulunkulu everything that's bad or good works for the good. uNkulunkulu wethu uthembekile noma isimo singabe sinjani. Ngiyamezela nami ngizonyamezela abasalwane kuze kulunga ngoba uJesu uyathembakala. Ngiyabonga abasalwane. Amen. Okokuqala bengithanda ukuxolisa phambi kwaNkulunkulu. Amen. Sengilovalo ngento ebengikade ngingayazi kodwa ngithemba uzufana. Khathesi sisekoneni wangithi hatsha okuncane. Bengingazi lutho kodwa umntwana ngikhaya ubekhona la nje ambona ukuthi kulento ngabe eyazi. Yikho okokuqala engithanda ukubisa phambi kwabazali ngoba angisahlalisekanga kwabe sengifisa ukuthi ngawusiphe nyami ngithatha kumbe ehambe embiza. uNkulunkulu angenele bakithi phezulu kwempilo zabantwana lakini bakithi ngiyaphangisa ukuba lovalo bazalwane. Bazalwane ngolesihlanu uJehova ungenzele isimanga bazalwane. Bazalwane besikhoza la lemfuthelo la. Uthe maso kuthiwa fire in my womb, in my stomach, in my chest. Ngabamba bazalwane la. Bazalwane bekuchisa la. Ubuhlungu sikilo ukuthi umuntu uyakhala. Noma ade enhlezi khwapha benshetereka. Lapho kuyakhulekwa fire. Mawusithi fire lapha nhanya ngiyakutshela into ithi ha ngikhona mina. Ngikhona. Kodwa namhlanje bazalwane ngokukhuleka kokhwana ukuthi fire uthi sibambe lapha eziswini abazalwane uJehova ungowesimanga. Ukhululeke enye into ngaphakathi kwami la namhlanje angiyizi pheli lana de ngizwa bazalwane ngoba ngiyayibonga inkosi bazalwane. Bona lezinye izinto eziningi phandle la bona uJehova uyavula indlela lasegumeni uyavula uJehova. Ngiyambonga uJehova sengathi ngangenela kukho konke. Amen. Today the Lord will bless someone. Today the Lord will bless someone. Today. Shalom. Uthula. Nguthula. Shalom. Ngiphakamela ukubona inkosi engigcine kusukela ngizala. Kuze kufike lesi sikhathi ngingophilileyo. Amen. 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 Bazalwane nge-Friday ngisuka lapha ngo-4. Ngasuka lapha ngihamba ngitshitha kakhulu ngitshithela ukuthi ngifike ngilungiselele ukuthi khona ngiyabuya ngapha futhi ku-all night prayer. Ngahamba sibili kakhulu ngamandla bazalwane. Ngisenzela ukuthi ngifike ngitshele labasekhaya ukuthi njani si-arrange kuhle senzeni kuhle suke sesilungiselele kahle. Jobani ugogo ushiwe ngumnawo wakhe akekho so ekhaya. So ngathi ngifike ekhaya bazalwane ngathola osiyabonga bengekho lo mntwana. So then mina ngathi ngacabanga ukuthi othi siyabonga maybe uye boleka ibhara baye kukha amanzi lo mntwana. And ngaba le feeling ukuthi basanda uphuma khathesi ngafika ngachiya isikhwama engihamba engibuya ngisithwele mangisiza lapha eMesling. Ngafika ngasishiya endlini lapha ngaphuma ngagijima futhi. And futhi angizaye ngiphumele egedini ngafohla futhi esikhaleni sika boy.
ngafika ngafohla khona phela ngagijima ngisiya ngaphi ngisiya lapho Siyabonga kanjani aboleka khona ibhara kulezinja vele ngafika ngamemeza kakhulu ngamandla ngikwazi ukuthi usiya senjani sephuma ngifuna ukuyathatha umntwana ethe ngahambi lo mntwana ngahamba ngangena bangemukela kuhle ngafica vele uSiyabonga vele eseyithwele ibhara esehamba umntwana esephakathi kwebhara ngafika ngamthatha umntwana sengimthethe umntwana ngavehla kanjani ngahlala ebhentshini laphana ngamunyisa umntwana ngesikhathi ngisamunyisa umntwana ngezifili ngethi mina ngisafuna ukuya ku-all-night prayer ngisayivela ngisafuna khonapha ngisalandisa ngithi khonapha ngifuna ukuya kuphi ku-all-night prayer ugogo unamla wasesithi wena ufuna ukuya ku-all-night prayer ngapha kulo msebenzi uMajibu uzavuma pho ngapho ngithi ngizanjani ngizabona iplani ngeza umoya wami sithi angisayivele ngesilindi ngahlala sibili isikhathi eside ilanga labe litshona lingena kunina lapha selingene kunina ngisithi nami la mina wathi ninjani ngihambe ngiyepheka ngisithi ngifuna ukuhamba ngahamba ngifika ekhaya ngafika ngahlala futhi ngasayenza khonokho engithi ngifuna ukukwenza ekuhlaleni kwami lapho ngathi hayi kanti mina kodwa ngitsho ngisuke ngisithi ngifuna ukuyaphi ukuye church ngifuna ukubuyela manje sengihlaleleni ngathi hayi ngisathane awungikele mina ngasukuma ngathi hayi uNkulunkulu akehlwayo lutho ngisathane lo ngasukuma ngaqalisa ukubasa umlilo ngisenza konke uSiyabonga wabuza wathi kimi lokho ungakayenzi lutho ngikhona ubasa umlilo uqinisile uyahamba pho ngathi ngiyahamba wathi sihamba isikhathi bani ngathi siyaphuma lapha ngo-8 wathi alright uSiyabonga yena wathi uyeqa wafaka amanzi akho okugeza then ngisenza lokho okuningi kwaze kwaba mnyama uSiyabonga wathi kanti awusagezi yini asambini sokumnyama ngathi Siyabonga ichechi iqalisa ngo-9 wathi phela mina ngifuna uhambe ebusuku ngathi hayi uNkulunkulu uzasikhulula lapho lokho sengisizwa kunjani ngisadecide senze-2 decisions ukuthi khona ngihambe ngingayi ngathi hayi ngothini sigeze sinjani njengoba sesiqedile mina ngagcinela ukugeza lo mntwana ebusuku angithi ebusuku umntwana akavunyelwe ukugeza kodwa ngamgezisa ebusuku lami ngageza saphuma saya kuphi saya ngale ekhaya lapho kwakulo msebenzi khona safika basibuza ukuthi liqinisile sibili ukuthi liyahamba yini alibuyi la ngathi ngonele ukutsho njalo ngabe ngithatha ibhentshi ngahlala bazalwane ngabe ngihlatshwa ngesinye isihlabo lapha emgogodleni ngapha ngisateta umntwana ngikamehlisa sandihlaba isihlabo lesena sandihlaba kwaze kwaba ngaphansi kwalapha ebeleni la sandihlaba ngabe ngisithi kuSiyabonga yazi Siyabonga sengihlatshwa esinye isihlabo lapha isihlabo leside siyangisinda ukuthi ngiyehlise umntwana sengisehlula lokuthi ngithi so ukuthi ngenjani ngehlisa umntwana ngala lokho ngimbelethile umntwana ngathi hayi uNkulunkulu nguye okwaziyo ngabe yathi hayi kodwa vele ngagcina ngasaphumelelanga ukuthi ngihambe e-church kwahlala uthe u-9 esechayiwe ngakhona sithi Siyabonga church siqalile manje sabe ukuphuphula babe sithi ubhoyi ngiyana lapha yabe sithi umntwana sambeni ugogo wathi kimi liyahamba line church yena ngathi wathi akuvumi ukhulu uyakwazi ukuthi uzayala bonke babuya basigcwalela bathi alindawo lihlala la ukhulu uyakwazi ukuthi uzayala lapha kulo umsebenzi lo ngakuphi ngakini alindawo wathi wabuya umalume wathi kimi vele lapha mzukulu yenzile wafika la kulabanye abangadlanga thatha ikhabishi liyohambe esikelele uphekela abantu uzapheka wedwa kula muntu ozakuncedisa wangidonsela khona lezike emabhodweni wathi nansi ikhabishi idinga ingqamu ngafika ngathi mina ingqamu yakhona mina ngiyayithatha ngaphi ngiyayiphiwa ngubani wathi zenzela nje yakwazi lapha kusekhaya sikho emzini ngathi alright ngabe ngizimela ngamkhangela wahamba wangishiya thina lo mntana ngisasala simile lokho ngihlaba isihlabo lesana singihlaba ukuthi kwakusithi ngikhothame so lokho eseqola umntwana so umalume la besuka bembiza
kwafika into ethi khona hambe church kwangani kulo muntu ofikileyo wathi hambe church ngathi ngasuka mina khonapho ngespeed ngabiza siya kwathi sambene church sahamba siyabona ngathi sokuyisikhathi kwangathi sokungitheni siyathi ha ebusuku mina ngiyakusaba sizahamba ngathi uNkulunkulu uzasikhokhelela sahamba sibona ngalutho sayenza saba le problem sabuya kahle la masifika lapha sakhonza kahle uthe ngesikhathi sokuthi khona phana sokukhuleka khona phana ngalezi yani izikhathi ngezwa kungani kulento engcophukayo lapha ebengihlatshwe khona angazi ukuthi ngathini ngani uyabona ma uhlatshwe ngameva khona phela ukuthi uyabe kunjani ma ungcothula ameva ukuthi usala kunjani kwasala kunjana emgogodleni esentereseni ngoba umgogodla wonke kusukisela ngapha eqolo kusiya la phezulu kwangophuka so ungani kulento kade iveli ihlezi phezulu kwami ngothuka into leyo kwathi kwaphelela kwapho so sithema sisuka lapha inkonzo esichayisile sacela ubhuti uPrince ukuthi asikhapha isitshiya halfway masifika laphana ubhuti uPrince lamvela sisananzelelanga lapha la gogo naTho lokho sithi lapha lapha hamba so Prince wasebhoda ngenye indlela yakhona yangaphansi ngabe sithi uPrince wathi hayi sakushiya la ngathi hayi ku right vele kuqondela lapho wena njani kade sithi usichiye khona mamphume lokho zemoteni abantu lapha vela basihamba njani angisaboni lutho indlela sokumnyama nje angisaboni lutho ngathi Prince sihambe njani uPrince wathi kimi lizahamba kuhle ngathi sizahamba lo kodwa umgwaqo lo siyake sihambe kuwo isikusha lesi nansi isikusha ngiyasazi Prince wathi okay sesihamba vele njani ufuna ukuyathatha aba ifuel sencane ngathi alright ihambe kahle savalelisana labo gogo okuhambeni kwethu saqalisa ukubuzana labo siyawa ukuthi kade lapha sihamba njani Amos sihamba njani la siyabona silandela umgwaqo right sahamba sihamba ngabe nsima so siyabona ngathi umelana ngathi ngithalaza indlela ukuthi sihambe njani siyabona ngathi asambe straight ngathi nxa sihamba straight angazi la indlela le masihamba ngayo sizalahleka ngabe sithi asambeni ngathi kuza kuba le ndlela la masilokho sihamba kwangani la unazi ethi nxa uthwele inkuni kulomoya so ukuthi umoya lana uyabusithi nxa usiyala umoya inkuni zabe zisithi ulande la ngaphonko uzawusithi ngapha lapha saphonkhonela kuliganganyana so masifika ngangale awunasi indlela yakhanya kahle njalo ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba sahamba kahle sange silahle ngoba sangena indlela leyo sayihamba kahle indlela leyo hayi masifika ekhaya bazange abanye bazaye bananze ukuthi sasingekho abaye bananzele kodwa sahamba kahle kakhulu ngiyambonga uNkulunkulu haleluya Vuma izono zakho vuma vuma lawe kaliyazi bazalwane haleluya kaliyazi bazalwane ingoma kalithanda uDanyela bamphosela emgodini wengwenyama wathandaza wavuma lawe vuma izono zakho uDanyela bamphosela emgodini wengwenyama wathandaza wavuma lawe vuma usi amen. It's nice to be here. Kumnandi kuba lapha. It's nice to be here. Amen bazalwane. Kumnandi kuba seJeswini yebo bazalwane. Kakhulu okwedlula kwedlula njengoba ngitshela uNkulunkulu uyasithanda. Kodwa esithanda ubaba uMphithi kasimazi. Lamanje uqinisile ubaba uMphithi. Si uNkulunkulu ngiyayenza abantu abathi ngithatha kancane. Amen. Kuthiwa kulenyile kuze ngizihlatshela ukuthi ungithatha kancane. Kumbe uthi usithini policy bathi ngiyamuva umuntu akona ehlabela abe ngande kahle lo uNkulunkulu simbona kanjalo siyamkala uNkulunkulu simbona into encane kuthi okwethu esizenzela khona sikubona ngani kukhulu kube yikho esikuphakamisayo emagumeni ethu amen bahande kahle singazi ukuthi kuze ngibe nje ngizofika khapha ngumlimi abanye bavuka ngaso sikhulu balele
omunye uyafisa ukuhamba uyehluleka, omunye bambambile, omunye uyaphela. Amen. Kodwa mina uNkulunkulu nangu ungigcinile. Amen. Into esimanga sayo lona umdaleni la bathandikayo, imisebenzi ayenza nje abantu abaphilayo. Amen. Akwenza kula muntu ongakwenza lobe munye futhi kakho okwenzayo. Amen bathandikayo. Ngiyambonga umlimi. Amen bathandikayo. Amen. Ngizovuma izono phambi kaNkulunkulu. Mina izolo bathandikayo into kaPriest ikwenzakala kwayo. Ngithanda ukufakaza ngayo. Amen. Ngithanda ukufakaza ngayo bandle ngingafakazi ngayo sihlane emgwaqweni. Amen bathandikayo. Amen. Into kaPriest inchayile ngehlule ukuthi ngikhulume nje bese sehlule ukukhamisa umlomo. Amen. ngoJesu ngoSathane okade esengichaye ngakho. Amen. Mina ngisukile lapha labantwana laba abimoda ngehlala phansi ngehle khona ngaphenduka ngabuya ngakhona ngabuye ngayikhaya. Ngangifike ekhaya ukhulu ngiyendlala uyabuza ukuthi kathi izindlela ezingezikhonkotha kangaka zikhonkotha wena. Ngithi nazange zikhonkotha. Uthi izindlela lapho zikhonkothe kakhulu la. Lami ngithi ngikwenza into elula ngithi abese zikhonkothela inkulu enkomo ezishlupha mhlawumbe ngithi kodwa zikho zangazifika. Amen. Kulala ekuseni ngivuke ngisale kwabanye baphume bonke baphele ngisale mphuma. Ngiyabezwa lo malikwazana wakhe bayakhuluma. Bathi unyawo ngiboye ngikhangele windini ngibone umada uyacinga phansi uyacinga ngithi babona umzila wenyoka. Amen. Bese ngibuyela futhi goqa ngibekela fanele ngibeka ngiphume. Emoyeni nje sengani ngiyethuka. Ngithi ngikhembe semphuma. Udawu abesebuye eminyango wathi mama. Ngithi athi Prince akapho. Ngithi ngaphuthi bamthethe ebusuku. Amen. Ngethuka bathandikayo umuntu ngabe mthethe ebusuku abuyi. Uthethe ngabantu abanjani? Ngoba ngithe ngifika egedini ngafika igedi livulekile ayali. Ngakhangela phansi ngabona kule old style iphumileyo. Athi ngakhuluma labantwana labo. Kathi uphumela lapha manje ngubani besiya ngoPrince kanye uPrince uyaganga. Silandela inyawo. Sisembanga endlini yakho. Unyathela kodwa sibuka Prince. Sisihambele thina sizilale. Sesikusebusisa ekuseni. Unyawo noliyana. Fike badoda umzila. Kanti uthi uhambe njani? Ulala lo somandla, ulala lo pro. Uyemlala phansi uPrince. Labana balala ebhedini. Amen. Athi ngiye somandla wathi khona. Athi manje lingasabuyile isitsheni ukuthi umntwana sihambile. Kathi bana abantu abanjani abathatha umntwana bengathi ukuthi umntwana sisesimthatha. Kathi ngithe ngifika ntambuzelo kwathiwa uPrince kuzwakale ukuthi usuka lapha esifundeni zami utshontshe ifoni. Amen bahandikayo. Kathi uPrince ufuna ukuba lani bakithi ihlobo zami. Uyazi ngezwe ngisehlule ukuthi ngenze njani. Kathi umntwana ule demoni bani ufuna ukufa enjani. Kathi ufuna ukuthi uyazi ungasebenzisa kakhulu umoya ngaphakathi ngiswele ongisizayo. Singene emthandazweni kodwa mina ngedwa lizo sithi mina uDaniel abamphosele emndindini. Amen. uPrince kabonakali ngaye enkosini yami ngathi uNkulunkulu oyingcwele nothandekayo ngisho lutho. Yabona uPrince khona ukhona baba. uDaniel abamphosele emndindini. Njengoba umntwana uthiwa kuqale kwafika umntwana kamaveti kuqala ongaka ekusemini lo munye uthiwa ngwasatheli wabonile nanko okwakhuluma ngawo lapho. Bebesuka ngekhaya besithi bona bazedinga uPrince otshontshe ifoni. Khona nxa umntwana esathi uyaphuma ngaphandle okwamaveti wayabuya esehudula amadoda abafana ababili abangamashoni. Bafika bambuza ukhulu wathi hayi uPrince kapho lapha. Baphuma bahamba abantu labana. Kanti bazaphenduka futhi ebusuku. Bafika baphakamisa konke lo mattress bedinga leyo foni. uPrince bathi kasiphume. Prince begqoka ungiyasana kuloko ngaphigo abakuthi ngamayasana begqoka ngaphansi. Yikho hambe ngakho. Bathi gqoka nathi pushini. Wagqoka thina kaSomandla wahamba. uSomandla ukhala ukuthi manje umqando yomchayileyo ugodole. Ungcono gogo ngihambe ngiyedinga lapha abayikhona ngibona ukuthi bamuse ngaphi sathi yebo ngiyakwanisa ukuhamba wesabi wathi ngihamba mfana wathi ngahamba mina ngumuntu omdala ngafika ngikhulume kubi abantu bale ngebesaba bazangigamula. uSomandla samlungisela ukuthi ibhulugwe lejacket lematennis wahamba. uSomandla wazaphenduka gogo bathe bona sebemuse eRoma. Yebo kulungile sahlala kunjalo ngazofika la sefike lapho unina uNti wakhe wazabona ubaba embajayile ubaba labana wamsusela wamtshela lapha ngizange ngibatshele bathandekayo. Qiniso lihle vuma izono phambi kwabantu. Amen. Ngicela ingixolele ngabantu abami ngumntana nemakhwali ngixolele. Asonto elula kade ngibonile mina ngahanjela umsoli ngakhe nama wahamba sakusoma kuyichayile konke lokho ngathi umntwana sengena imzila kalona umuntu wanyamala sehambile. Kwangidla ngaswela ukuthi ngithini bengisingahle kumawuda amadodana nasipholi ngathi angikwanisi. Befike ngoba ngazange mfowethu ngibeni azange ngifake lutho. Ngiyazange ngifake lutho nginathi amanzi kuphela sisehlule ukudla njengemanyoni ngizayixoshela umntwana wakhe. Sahlala bathandekayo
sahlala abathandikayo kwaze kwatshona ilanga lokhu sithi uprince lokhu sidinga indlela ezithile sukaba mina ngikuba lona Angela futhi lokhu Angela khona ngeke umafana futhi manje wangithi shuda akahamba kuba lona ekutshela kuhle wamtshela kuba lona mafana ubuyela wathuda kalumsende iqedile wathi afika kwathi ibhasikile sathatha amafoni sazama ukuthini baba sisitshela iplan ukuthi sifonele uthiwa yini lokho ongqoza bakhona ngale bazange babambeki wazowabamba lababamba ngaphe kumafanele waphuma wayeguwe amen bathandikayo uthe eseguwe khona ngale bathatha ukuthi amen amen bathandikayo ngiyafakaza amen bathandikayo ngiyafakaza phambi kaNkulunkulu ngiyafakaza ukuthi okwenze ngingezi ngizokukhuleka kodwa uNkulunkulu ngingethi umntwana uthe mama ngathi ngimtshelile ukuthi umntana nami ngazama ukuthi ngikhuleke nje bayakuthi vele mina sengithanda inkosi yengikhethileyo wahamba umafana phephenduka kumafana wabuya eselodala umuzi ngathi test lokho sihlezi sesisidla prince wangena wangena prince abajayela ngokukhuluma bazithulele sambingela bahlala khona kutheni angihambile bakuthini abangezanga lutho bakuchaya ngasabangezanga bangeza lutho kodwa bahamba imeto abisifa bathi mfana akuphume lapha wena namadlozi akho mabi uthwele ngade namfana umoto ayihambela le thiqamuke kabili uthi qamuka efake ebuthini ngemva kwemota le efake khona amen ubeke ebuthini wezwane amen ngizalayo kodwa idwane kazindlanga lehlulekile ngemthazo vele sipheka nje uNkulunkulu uPrince nangu ngegama lakhe usemgodini uthengisiwe uPrince omunye wakho nabakhuluma ngaye ngolona mama amen ngandikayo amen asazi bese kuzwini ngikwazi uPrince uthengisiwe Prince bafike beshile ukuthi bangenza Prince wathi wala ngalizwi linye bakuchayile ngitsho bakutheni ngitsho wala ngalizwi linye ukuthi kanzanga ngithatha into enjalo mina bafika baphosa embheda wakho awabona ngathi babhoda phansi kwamatafula ngibona ukuthi amen bathandikayo uPrince besemgodini wedlwane bathandikayo ngiyayibonga inkosi bathandikayo libona kade ngingasukumi bekufika konke khona lokho vele ngilokho engani ngikhathele amen manje khalisi sengelulekile bathandikayo umntana ubuye efresh njengoba azange abamenzele ukuthi uphumile engodini wedlwane zimkhangele zabhonga zamkhotha uthuza ukuthi uDaniel zamkhotha izidingo zidinga njengomangozi uye besenwazi bathi phuma wena uthi sefuna ungichayela ukuthi indawo imoto abisifa bathi phuma amadlozi akho kanjani awufuni ukuhamba uyahamba esiyanga yini ngamelanga ukuthi ahambe ngamcela la kuyisemkhulu wafika bajithe njengo bambiza ukhulu wathi ejumekile behlile kusabela ukuthi khulala lemuva le bona bebinqa biza ngapha ukhulu kwesinye isikhathi kezo njalo bebiza ukusiza ngasichaya isivalo ungachaza ivalo umuntu omdala udlayela ukuthi indanga liyachisa bejumekile amen azange abezwe kumafana ngala zange abayi basala abantu besiya kumafana besesaba baba sebemthethe uPrince la umafana ngathi manje inqondelo bathi umntakana wethu ubaqhubile wabatshengisa indlela bathi indlela kusathonasa kodwa ngoJesu ophilayo bebezama icebo ababelizama okwanamhla uphumile emgodini wedlwane ngiyayibonga inkosi bathandikayo amen Shalom ukuthula ngiyayibonga inkosi ukuzindile ezibuseze ngayo amen inkosi yapha ngisuke abantu abazalwa ukhathi moke silela lapha kodwa ngangikhathi bodwa ngahamba ngenyawo ngaswala la khona bona sendahleka khona ngiphakathi khona manje ngiyahleka ngahamba sahambe sifande bese mfisa izinyathelo sahamba asengibonisi yaphumuza lo mphuzi kithu uyabona ngathi amanye ngiyahleka ngendlela ngiyayibona manje sahamba tayi suboni ngathi asemboni ukuthi ngingena emgwaqweni hamba ngenyawo hayi ukhathi umuntu kona hamba ngenyawo hamba bathi ukusho ilizwi likaNkulunkulu likhulu kakhulu bathi ngawukuhlela ngisingakuhlela kuthi ukukhuluma mina ngikhulume kudala lapha kuwe kudala ikuwe idlima ngidlime zakumela inyawo ngizanyawo kodwa ngezinkosi nje bakhulumele abantu bagwebalile mina ngiyogwama ukuthi ukhuluma lapha ekhona emesiteni lapha ngikuthunga konke hayi uma yefana ngena lapha ngikaphela ngangena emesiteni inkosi bathi umlimi uyandithanda amen enesiteni ngithanda kwakhe angipha khona ukuthi unekhona
ngeke isikhathi ngibone nokuthi angikwazi ukuthi sathikho ngahamba ngafika ngala ngathi ngafika njengomtsheni nya baba uzophumilanga lokunavukanga kathi ngiyothola ukuthi ngiyakudula ukukhuluma vela yabona umlimi wafike ngokukhulumeza ukukhuthuleka ngokukhuthula kwaphela wathi uNkulunkulu lana umuntu wami ngoba khathesi ukukhuthula kenyanga zopha ngisaba ukuthi thina singani siyathungela kodwa lingathunga yini but nestendi umuntu ongaziyo olokhu ezithutha kodwa bayithutha mina engaziyo njengoba ngikhuluma kodwa ngendlela engitshela ngayo ngiyalibona igede lana livuliweyo ngiyalibona ngazi ngibona ngedwa kodwa lokucabanga ngikhuluma ngakho but lapha kakula muntu uzambona uNkulunkulu futhi la ngoba thina sithi kuzaba uJesu lapha ngithi sithi kuzaba uJesu akula Jesu uzambona uJesu namhla limthembe uyenalo khona asezephinde limbone futhi omuhle wabula ngenyawo singambonanga nangu Jesu nanguNkulunkulu sibonge uNkulunkulu namandla phakathi kwezenzo ezenzayo ukuze azolilamulela uJesu uNkulunkulu namandla ngiyathemba ngoba isizwe segweso ngesifile sizavuka khona sizavuka sibusa uNkulunkulu